Bishabaneles Jesukile, Walkilatan, Kamikesh, Boyetu, Chikulil, Tele Yucatán, Yabalo Cano, Helta, Jesukil, Walkil, Gela, Tukahil Tikulu, Halach, Yucatán, Mauricio Villa Dosal, Takpa, Shimbal, Meya, Utialo Hek, Aptico, Tumben, Kuchilil, Tushkubetal, Bolsa, Yetel, Rafia, la Behit, Bilubetale, Populsa, Yucaba, Le Kuchilil, Gelo, de Shiwalik Tesho, Yanuyandal Meyati Mako, un Takpes Biltelo, tu Hetzachan, Kuyali, que le empresa, o Yiloba. Tanto sang utak besikuba utelo tak muktal le mayahilo kaya naktung nahalil kialik shan tanu pexil tayuka tanto la tushilo balek abet shan u yantal meyah abet shan botal le mako kumeyaho helo ebistun le kuchili tumen hekap de tukahil tikulo ulak bashil til le tiek imbe le kinil 9 de agosto umank in el mas wal kaho yok ol kap kuyal al día de las poblaciones día internacional de las poblaciones indígenas Umulayil inde maya tu betalek in besahila tu kahil yash kaba tustung uch pel noch in besahil tu stak pahtak yok ol 600 un tulul mako hoko hotel dale chan el hotel uk in besahil letie masewal kahobo weituyul te ichile muchtamba ilo kup chimpolalti 11 un tulul kolelo etel shibo yo la higelas meyahilo kubet koletio hebistung muchabil ukaba u kananil Canang ina hop, guardianes de las semillas, Bechenti Ebelia Isabel Arce, Motulilucaja leti, Yola Altun leti Hanal Cubeti Cobo, huevos motuleños, Leovigilda Canul Pot, la tía de Cagua Bellal al tío Yola Tunshan leti Hachmal o Hanal Cubet Telo, Yetel Ulak Macho Alfonso Nahuatzip, leti Men, Tiutal Tucahil Shokene, Valladolid, Cándida Uxish, leti Ampalal Partera Tucahil Tishkacal Tuyup, Lady Luceli Durantes Cop, Letie Kutsakshan, Yetel Beshan Joet, Amilcar Peña Alcocer, un Tumacutzip, Tetucahil Yashkabo, José Bernabé Kosh Chuk, Letie Tijolopil, Men, Adriel Santos Alcocer, Mashkuk Aichmaya, Yetel Nelsi, Argelia Díaz, Masho Tumaco, Chimpo el tío el Nohmeyaho Cubetico, Tucajalop Nushangelo. Umola y Hetzeknakil, Secretaría de Seguridad Pública, Matunus Ameshulak, Pelkin, Lekan Hokok le Winalil Agostoa, Tuyash uk in el septiembre, Nugelsal, Tulakal, Cocheo, Kisbuts o Tulakal, Yantio le Uchben Placa, Botume, Uyala Letie, Winalil Agostoa, Let's Oguhetzel, Utelo Bingmakuk es Uplacao. Es Oheltan lo tu Javi 2020, yo le nos ven cojan y loca. Hetze Mauk es le placa le hab helo katung alabe tu Javi 2022 so koletzab ulak upel winali ulak upel mes le agosto utiat tushan ubing makau es le helo y antuka helo patro bego tu kahil motul Valladolid tisimin progreso yetel tikul beitung tusula tushelu pastal mak uk esiku placa lobo ulak bashiro le chakak nabo abadik María Roja yan con el shalik yan talamil tu men tu binunats al halka nabil wabashkine kuchik pahal leba tun shangela que estuya leba ichka nabilo we tu halka nabilo Yucatán rane tanu yuchu chukai bingnu kanil chembashku betik leba la ha ku 15 kayo yetel beshan ku yalka bansik ula balche yan ichka nabil ku bino taktanshel tushil hebistun yuchu yetele pulpo yanu bin kashbil tula tushilo Beusak Ogel Bill Víctor Zacarías Solís, le tiujó el popilo Muchkabil Marro Chuquicay, Cámara de la Industria Pesquera y Acuícola, le talamil kutasiko, Chehel Vino, Tume, Hapman Hap Uchik Pahal, le Bala Bash, le Kuyala de Chaka, María Roja, Yan Hachbal o Hachtah Mehentak, Machica no Pactali, Hebish le Shivo Yano, Utia Tunshan, el Chak Beilo, o la Beigu Boschkindik, le Canal Zucat Lohali, le Campuluk. Halka nabil meneja beilo beusatal levatun shangelo ulak bashlo he captado tumen kuchililu molai relaciones exteriores uchik beilo kubintun shang u binu u hausal u seten antal talamil ikiluk bimak ukat u pasaporte bashle helo pel hung usabal timak tumnu halach lumil México kapatak bin le mas kupata le mas kuyanu bintanshel no lumile beitun uchik leba hela beusaya bialik Mariana Cruz leti tu ushol popile molai te kuchilil helo beitu tsau helbi hum pitilubing ubinu ubing mako telo kapatak tumentu ya tamak atikach le pasaporte ola tune yetele tumen kuchil he kataba en ubinu secundal utsaba lu pasaporte leti mako helobo chele bashil 50 walkilawe mikilbash leti tu la kin samali no la bashukan yuheltal wetu chikulil tele Yucatán